Om Syak su banwan kulit kapok senong mulai mo di nakaliang kajungi kualan kisah halor kata kebentar ba iskul kila sedang mentah lami kaji penpenan nakaliang kesorkar di ngikwa ban penpausah nakaliang jong kesur kita mulai ba ngimdon kan kono kaji persyak yaki pulit trafik ya kini ki pulit ki ban sibkis ha ki sinong kitau ada don kis ki per sinong kitau ni don kami ki pulit dina kalang kajungi ngimdon ki persya ni welcome ya ki pulit mo bat kumjuru ya ki polis trafik bro bat kumjuru ya kini ki service station ki turu mo ki kali building ba lada don ki jingplu iya ni tairu ba nakalang kajungi ngimdon jing persya ya kalau kata bentah di nomor bagi sekolah kelas sedang mentah tinggi semut ba nak kaleng jungi ni don kami ki pulit ban peniat ya ka trafik mo ban pet ya ki kisis ki prepare ada kisnong ki kenduk mo kendiat gini kita yo belada bro kisdon kisnong ki bamat kita kicing ba yo kam ya ginong di drugs yo kam ya ginong di drugs de ki kisnong kita ki kwa ban ID ki pulit ki kentat ki ong ba kadon ka jingkhang nak kaleng ki pai ban susung mulai de nak kaleng ka jungi pom bidong elam jom pastur kita mulai ngimdon jengkang halor kata bentah tinggi pediang ya gini ki berhoj kenapa kalau bayar ti akan jeng pediang kam sunong kom tau bokas sunong ulah